Bas cham get tugul jamana gab Jehova. Kimeje get taja go gin eng kenyit na lel anan eng lesson nag taun ganyi na lel na ba tutu mang mut. Kimeje get taja go kwek tugul aso wit get stay ga bagenge. Kimeje go weki joba gongoy amuga do setu gondo yu enganyit konya tugul. Agi weki gonga amuga ni t-shirt go go net te jongare na ba kongo. Go gutare lesson ne go ngalale go ba ga nay jeiso mising ko ginet ke awo ga nay jeiso go giger ago ba gani diso sekitera tinjo go bunu tabu tap choana en kwata ene gbendi nguno gbendi gine tiga gara gete se tai ge nay joba mising ngala le lesson ne geta kini gairane cham ye tap Jehova agamanda gimeje sigi shai mising ke bawrit asabit kenay gele makwe Jehova ga nay ne ngala le ago ba jam yete agamanda ameje yi attach wayti ni kege metu lo bagenge asabit tigat ke ye tege be mising ge jigala nyon gi rasrutiju ngai na ikyuge ge gordas tibena ramaru imi de togole ngai vertana batai ngala le agoba jam yetap Jehova na matinya liot ak kebe engbe tap tubili na ngala le agoba kale kusir olegi boti tay ameja goji tibaiti ni ke miu so be ko gati sagije karibu Pastor Sami. Ongoi, zaman gặp Jehovah, ako na baroinda na inege Jehovah, so kabit ketu yagin likiri, yagin netigay, paisiet, na ba jom yetap Jehovah. Amigo bata engabe bertan na ba Jumatatu, naging alale jom yetap Jehovah, na magibuji gi wekta, anan na maya jibesen jom yetap Jehovah, na jamay, ako yeto mageta menende. When gasige ngolole chamyetap Jehova negigoitoi amatinyalia negirong gibulel wekcho mamugi gicham mamugi gitach ako girong wech kongoi watin Karibu Lilian. Kongoi missing eng betutab rani akasome amwa kongoi akakat chitugul ale kitochok eng betutab rani eng lesson nekakemwa kemite kibagenge eng kosomok kasi keng'ololi kekur chechang ak keleweni cheng'ering. Atyo kebe komut kwang'wan kasi kora kemite kibagenge kolen barakutab lesson kikikartat akobo achek ko kiwang'une yotok asikobit keng'alal kibagenge kakitaja ak chitugul asikobit kemite kelyekab Jeiso konetech. Kongoi missing. Kongoi. Ameje gi baranda na basaet asobet ketestai ngesanyon. Kitoro ngo muktendi Jehova amu barai nige ko ne asobit ke ngatai ta bakwengu. Sire Jehova ga sobit ko itolo kemejen di ko ne chibi tabran. So go muktendi kele sobit yegi ngalali ko bunun ngali ataga tugol nge moy Jehova asobit torra ga inengu. Gerije tugol jemi tolu ko ngon jabongon. Jogi buti tugol ge legu Jehova. Sobit ke gas tuge ngum ye ngalal wich ko bun surutu ke trile. Some sobit tinje te tamimiri unga sobit ku yewe je tugol bagenge. Asobit ke ger cham ngu ngem yesu ge nga je e go shek tugol. Ara ndo yue chinguna ye gitaw ga rap ge yesu agi nyewe ga tenga ko ge kyo amuni da somi nyangi so ni tinde nya. Amen. Jamana gab Jehova metutap anan kurget no ngalale eng wigini ko ngalale ko mita tabo se atamana ngwan ko iteni ko ngwan ko moy ko le asobi kajuju ngwang pagay aja mejek mising amu kigo bisto kigo isto egay inendet kigo isto egay inendet derege kyo ngiga sinyo ngalale Jehova tuku kejen chekole aja mainenen mising amu kigo isto egay inendet derege kyo ngalale agoba jomnyet yeger kitabu ne anan lesson ne bendi gine tigay mising ngalale agoba jomnyet en kwata ini ameja ko wait yot Pastor Sami Jamagare ko lesson ay mising
kebe orit kele tos ng'alalen ne lesson ini nebo kwata ini eng koindo. Ko karibu Pastor Jamagata sikobit itestai lesson tos lene uto. Kongoi eng kwata ini ana robo ini keng'olole chomyetab Jehova ak imanda. Kebeberwek chechang chemoche keker komoche keker kele chomyetab Jehova ko ne. Eng robo ini koking'alale kitabutab Joan ak amune sikonyo Jeiso. Kokinyo Jeiso nyokoborwech togetab kwanda. Ak koker kele kisirwech Joana inatak eng ng'ang'utiet kurget 12 koit 6 akoi 9 akoi 12 kora. Kole kibi luget eng kipsengwet. King'et agenge nekinekite Jehova kong'ach inendet akotoi luget eng olindo. Kong'ete yotok kobit lembechek chekikemwa kele Jehova ko kolkol. Jehova ko biriren konyek ak konerekat. Jehova ko muisei anan ko monokwolis kokoikois kokoito tugukab kakaikaet sikecham inendet. Lakini menoe ngap kowalak ko mirmir met. Ngap kobaibai betut age, ngap koya betut age, kotoi koboisiechi biik akot biik Jehova eng koiweisiet amu makingen kele to bare koroi. Kimoimoi moi nele we. Au ngisise ikechecheni amu mengen ile tos nerecha tos lia. Au kinyo Jeiso nyokoborwech togetab kwanda. Kounotok lesson king'olole nguno ko kaib kebeberta nebo let nebo betusiek cheng'ering'en chebo arawetab 12 chebekunot nguno ako kwerie kokitou kenyit nelel eng arawetab Januari ak keba akoi arawetab 4 kikesioto robo ini sikenam robo ini rubei. Kounotok ketebegei kele chomyetab Jehova ko ne kai. Ui mising kikuye chomyetab Jehova amu kokibiik kokikisiktei tengek. Au kikiyakitunde tuguk chekikeker cheterchin. Imuchi kolechin chito achomin ako mutai kakami kit nekacheng'ei tun kakonyor chito kinyi nekamache kowir. Alak komanachi ko kingoimining kokikolkol sigindeng'ung neingap ko ndain kiboke totong kisisi kelal borto kolechin ingele abirin amu achomin. Kosisi lakwet kole angotebi chomyonoto koto kaketiti acha kolale borto. Kachomyet ko lazima kolal borto ak ng'wanit. Tusine keetu inai ile ngu kakichomaman. Lakini ing boroinotok acha ngotebi chomyonoto kot ko chomyet tugul noto. Lakini ngiker chomyetab gogo kokiter. Kong'uno koter chomyet nebo gogo kingwitita kokakokwong'un akosalin kolechin kongoi boiyot, kongoi korgei kolya. Akot ko king'ututin ak tomotoin ak nane kianyi chomyonoto bo inget yotok. Akoter nebo senge, akoter nebo ng'o, ko sikikuye chomyetab Jehova akoi kituiyote chomyosiek chuto tugul. Nebo gogo, nebo senge, nebo mama, nebo ng'o. Ko amu kikiiwe chomyet, nengolechi chito achamin ilechigei. Namune? Imache ne? Ko yutok kimoche kikuye kele tos chomyetab Jehova kou ne? Alak eng achek komanachi ko kiker chomyetab chi nekitala nebo kwong'ut ako kichome osotyonyi anan ko manung'otyonyi. Lakini kowal chito nin chomyet akoboisie koboi akonyalil nebo kwong'ut ototun kobar. Ko ngelechin oye moche kechomye ko kikapchi kobwa chito kole ay kosengeng kibobit kuni kinye kikibar kome. Ngemwa chomyetab Jehova komi alake chekiywei kele achicha. Amu kakibunu yekikeker chomyet nekikinya kewal anan chito nekichomis kong'et nin koboisie noto kobar chichoto. Ko ngemwa chomyetab Jehova komaikonye. Kou notok kimoche ketebegei tebutyonito kele chomyetab Jehova kou ne. Kou notok sirindetab lesson nekosir wikini ak roboini kamugul kokateb kole tos chomyonito bo Jehova yekikuye kowaldoi ano tebenyo ak boisionikcho. Ng'ololi kora bukuit kole ngot ko makikuye chomyoni, ngot ko chomyetab Jehova kokoi ketengchi anan kewal anan keal anan ko lazima imyeitu sikochamin Jehova. Atkan kora ngap kelechini lagok
chame Jehova lakwet ne kararan. Lakini ngitebi kuno ko machamin Jehova amu keyai tuguk cheyach. Kong'ete lakwet kole bas amache ayai sikobaibait Jehova. Konyone chichoton ne kendoi chomyenyin ngomechama anan komeweku chomyonoto komachamin akine. Konyo lakwet koetu ne mutai akot ing atebenyi kokendoi chomyenyi akoike rabia ne akot ngichama akiyaiwa ki neu akonin kitikin sikong'et tugun cheng'ering cheu chepkondok chekikendoi. Ko amu manai kole chomyetab Jehova korong'u chomyonotok nematinye aliot amareru. Ako kora ko ngap ketinye kit nekiyoi ngot ko kiker chomyet nekichomis chito keboisie kewir inendet. Kounotok komoikonye, kounotok kimoche keker kele ne chomyetab Jehova. Sakesu kebeberitak komi tebutik chenyikisen cheketebegei eng roboini. Tebutik chetoretech sirindetab lesson keborye koni. Tos chomyetab Jehova korong'u kityo Jehova kosururi kou beit, anan ngap kotach akine chomyenyo Jehova eng komosit. Tos chomyetab Jehova ko wasis nerong'u kityongon kelyekab asis chechorchine komami betut age elen oye owekwa kaso une olo anyiny asisa anan acha. Tos u Jehova koi. Cham ngakase kikilen kicham komi tulwet nekimi ndaret nekitinye koita ne lugui atya nyokonde akwa taban sikonamin tiong'ik chekabwa yoto. Kokoi kalugui koitanyi kwo. Tos u koi nelildoi chomyetab Jehova lakini mamage kiy ngitachwe ngometachwe ko kergei. Anan tos chomyetab Jehova akine ko ngeboibochi Jehova akibaibai inendet kokosegei Jehova akine akobaibait. Kounotok chomyetab Jehova ko tos chomein akimuchi kecham akine anan acha. Tebutiet nebo oeng netokergei ak notok ko tos Jehova ini kochomene chomyet lakini memuch kotach chomyet kobunwech. Ang chomyoni ko tos long'u chomyoni ngap komi chi neikere kochome chito kwaring kosim korok, yani tos nakure Ngeresa tinye msisimuko emotional anan tos chomyetab Jehova ne ngap akot iker chi akot kukwony nekicham osotionyi manung'otionyi matingepirei akinyalil kot kotun nebo let kong'et manung'otionani kole to kichama chepyoson nemami ki nekergei kianyalil nemami amune akowalak chichotok kowalak muguleldanyi eng kimnatetab chomyet. Kokacham chichotok nematinye akot kinyalili kochome kora. Tos chomyetab Jehova kolong'u kityo. Aya tebutiet nenyikis nenekit euto kora ko ang chomyetab Jehova ak neregek kou ne. Amu eng komasta agenge komi chomyet ak tolosietab Jehova. Eng komasta nin komi imanda ak ng'atutikab Jehova. Eng kotachamin ko tos chomyetab Jehova ko bubunyech nematinyile achicha amache atilchigei ng'olyondenyu anegei akayai tugukchuk cheamache. Tos pirchin Jehova chomyet nesubini, tos kisubchin chomyetab Jehova anan tos imuch koit yelen Jehova akonin katiaknatet akokonyiti katiaknatanata. Tos ngap koit yetun kimuch keker kurget acheket ketemel kurget kot komanyo chomyetab Jehova akometen Jehova eng rirek ak beekab kong tatyo kole makoi abirchin amasubchini chomyenyu. Amu ite betut yetun len kakokeskei kakoyaak ak tun koit kirwoch kirwoket nebo iman. Tos kibobit Jehova nekosengeng nekakokeny ipkocham ipkoek kabisnandi kokeny anan mite amu eng komasta nin komuchi kole setani kiboisie Jehova chomyet kwale biik amu ngele mi luget akomi kirwoket kipsengwet kingewirta kurayat okitun kolabat chito age kotini kole acha kikial biik kolen la acha kikibir biik sikebirchi komasit ko eng kotini nebo kipsengwet ko tos tun len setani kiboisie Jehova chomyet kwal biik sikoba komasin anan kiboisie ilet sikolukuman biik korwai kole ongebe simabarech orkoiyondoni
tos ngenga Jehova eng kipsengwet ko tun ngenam chomyoni ak keit eng kebeberwek tugul kekerune komosi ak komosin ak komosin ak kekerune ng'ony ak barak ak kapkelien ak ola tugul ko tos iku chomyet nekiboisie Jehova kobirchi biik anan kiboisie kwale biik anan kiek chomyet nekonyiti nekikure your freedom, the freedom of your will, katiaknatetab mageng'ung nematinye birchinik ak kokoikoi. Eng komasta ni koribe tolosiet ak mieindo nebo Jehova ak chomyenyi. Eng komasta nin kotonone imanda ak ng'atutikab Jehova chemwoe kolen mei sobondo noe tengek. Ko ngimasi kolen ako kisoru nekarir akosom nyoetab kat akot netom kocham kenyochin kat. Aitano Jehova ng'alechu aeng chekirindogei akopingonegei. Ongeker chomyetab Jehova eng wikini sikotoretech kikuye mieindanyi ak kesamda miret netilil sikobit kokuyewech amu ngap kowendi kiptuibotoi nebo ole kikiyekitunde ak ole kinetitech sikokonech Jehova kikuye chomyenyi nesirei netinye kachutunet neichutwech kot kenai inendet akowal sobonwekyok eng orit asikotakeker kora kele ngabakas chomyonito kotole oye kakas orno ko ngototiegei ile achicha kotakas ole kakwanyinyit asista nole oye orno chametab Jehova orno ngot komemuchi kabwatutikchok chepkondit kokuiyo kotos agen kot kotun akuiye anan imuchi kochut muguleldanyu akowal muguleldanyu ngibakere kakowalak atebenyu amu chomyet nekachuto kounotok tos ayan eng kayanet kot akobit boisionik chemong'u chekere alake kot kokwong'e anan aribe kotole ngomakasa chomyonit ara amwachindoi ano chito age atomo akas anendet ngotorete Jehova ikuye chomyonitok ara maru. Amen. Kongoi Pastor. Kongamu kakero akobo kebeberta neo neng'olole mising kitabut nekonetech akobo chomyetab Jehova nebo kwong'ut. Ngiro eng yu eng kitabutab Mathayo ak kitabutab Johana ko ng'ololwech eng atindonik chekikonech akot eng kebeberta nekibo komi Jeiso kuriretab asista ko king'ololchi Jeiso Petero. Ngiro kong'ololchi Petero ko egosiek tutigin chekakobata koboch koeshoi Petero Jeiso. Ko ndikarab ko chito age kotakikilen kabisa kakoek Petero kipsokorin makonyolchin kotikewek Petero kot koek chi akot agenge eng boisionik kamuktaindet, lakini kwong'utiet agenge kekere chomyetab Jehova eng atindonet ne Petero nekale kingokakoesho kalechi eng Mathayo 26:33 yo kolechi kotom kote kipsoiywet iesho konyil somok yuto akinam Jeiso kotom kote kipsoiywet ako iesho konyil somok kiesho man Petero Jeiso konyil somok kole mangen chichi kelen kelechi tos komeibotin kolachicha mangen chicho kabisa kowa kabisa koloit kabisa kole mi Jeiso ako ingap ko Petero nebo somok ngurut kipsoiywet ako kerge ak Jeiso taketakorir Petero koe kakong'wekta kiptaiyandenyi ak eng let ko kibwoti Petero kole bas makomite tilyande agetugul netekemitei ak Jeiso ni amu kang'wekta korir eng dara kole kang'wekta kamuktaindet, lakini eng let ikere Jeiso kora koeksei ako ng'ololchi Petero koborchin kalamaliet eng oinet kotebe kolenji Petero tos ichomo kolenji Petero achamin kolechi bai arekab kechirekyok. Koketyi nebo oeng Petero tos ichomo kolechi Petero ingen ile achamin kolechi iyake kechirekyok. Koketyi nebo somok kolenji Petero tos ichomo kolechi kiptaiyat ingen tuguk tugul ingen inye ile achamin kolechi Jeiso bai kechirekyok. Kikochi boisiet Jeiso Petero nebo korib akwetab kamuktaindet, chito nekiwo kot koesho akong'wekta Jeiso eng oret neter nekaesho kole achicha kole mangen chichi kero kole mangen kabisa koesho kabisa konyil cheka konyil,
lakini eng chamyetab Jehova ko kiwek kot koek agenge eng kiboitinikab kamuktaindet eng kotab Jehova. Akwai boisiet nekakikochi kinde arekab kechirek ak kechirek ak akwet komugul kinde eunekab Petero. Ameche itebe anyun ile ngote kakobit chito nekakong'etin kakolel kiboitiot eng kong'ung neketindoi kocham ko manageni boisionikuk tugul. Kolel kabisa koun kito nekakowasakis tuguk kot maikere ki kabisa kakobek ne kong'ebilen itebe kole ara kokobek sukunot ara katolyon kowal ngoret nikose ile ngomayen chichi ketebi tuwai anan keng'ololjin aketebe kele ne shida nekabit. Kero ko tos ng'o neimuchi kotokotestai kiboitiot neu notok? Tos itesetai anan ione ilen ngwo kabisa chichi siacheng age? Konyumnyum kotugul keonei asikobit kecheng chito age. Lakini nekatolen Jeiso chicha mameche Petero ini kabisa kowek ak kokochi akwet as komugul. Kekochi komite kechirek ak kokochi komi arekab kechir ak kokwet tugul komugul. Na ile mi arekab kechir komeche kekweri kobendi akwet kekweri mutyo. Na ile komite akwet komite koboto kametwak komeche kenai kityokyin auyo komeche kenai kole suswek cheune kinoki beek chebono ak kikochi Petero ni tugul kokochi Jeiso kolechi rib ak ibai. Amu nyoetab kat nekekochi Petero amu chomyet netindoi ako matinye kimasin nyoanata bo gaa. Chomyet netinye Petero nekiwekyi akot koek agenge eng kiboitinik chekiribe akwetab kamuktaindet. Keker chamyetab Jehova eng oretab Jeiso nekinyo koborune atindoniot Petero kotko kenai kele kakachame Jehova chi age tugul. Kakone kora lesson eng Jumapili kenai kele mi chamyetab Jehova kosire ole kakibwotitoi. Kakong'alal mchungaji keker eng ortinwek cheterchin amu ng'alalet kakonech introduction kokeborwech kole sirtot ole kibwotitoi chamyetab Jehova. Mauo buch nakilen kityongon o chamyet. Ngichikil ak orit iker ile bo kwong'ut. Kang'alalwech kokonech kitabutab komong'u. Kokonech atindoniot lagokab Israeliek chekakimut kong'etege emetab Misri kobwonei kolong'u kobendi emetab Canaan, emetab kayamiset nekikiarorchi Jehova. Kale kibwa eng komitei tulwet Kel. Kale kwa Musa kong'etin koib ng'atutik 10 kobun kokochi Jehova inendet. Ako kale king'eka kong'etin kokwo koloit kokonech eng 32 kito nekiyai lagokab Israeliek kotoi kobistoe Jehova nekimutu ichek kong'etege emetab Misri. Akoi yu kimeche kikochi ng'atutikab arorutiet kotoi kobistoe. Kale eng 32 kale kingoker biik kole kakokagei Musa eng tulwet amachorgei. Kale kotuyechi biik ole mi Aaron akolenji ng'et yeiwech kanamonik chebendi kondoi eng achek amu makingen kit nekinyor Musa inito, chito nekimutwech kemong'une emetab Misri. Ameche iker atindoniot inegei nekang'alal lagokab Israeliek. Kale kikokagei Musa maingen kele ne nekipkonyor eng olindo kipkokagei. Ako kale chito nekimutwech kemong'une emetab Misri ako kanyo kometech eng robwet. Ng'oliot agenge nemeche kinetkei eng yoto ko kakiker lagokab Israeliek kokakoutye chito nekimutu. Kimutu ichek Jehova kobun Musa. Ki eutab Jehova nekimutu. Lakini kanyo koutye Jehova rangyo etye kole Musa nekimutwech. Lakini matukoker kole kaka Jehova nekimutu. Kiutye kole chito nekimutu icheket komong'une emetab Misri ko Jehova. Notok kamwa eng ng'ang'utiet 20 koiteni ko 1-2 kole a Jehova kamuktaindeng'wong nekiamutun imong'une emetab Misri eng kotab otwoknotet. Koutye lagokab Israeliek nitok nekale a Jehova kamuktaindeng'wong nekiamutun imong'une emetab Misri eng kotab otwoknotet. Kole chito nekimutwech eng yu ko Musa koutye Jehova nekimutu eng eut nekim. Nyikotoi kotam kanamonik ko kakolechi Aaron yaiwech kanamonik
kole yaro no jeru anyun tuguk tugul muna op chemi taga itik kwogak chemi gatiswek chaba taabu tuguk tugul karik kora jaron tuguk tugul aitia konda mat kotanya konda mat kengap ko kolodyo ko job kona mwet nebo tahabu ne ki los lagap Israeliek ko kalle nyuto ko tiengaliot negi kale Jehova ameaje kana mwet anani tondop kya gatto na me bara ibsum na mi ngonyori tanje amengruki anani yotije ko tiengaliot ni to Jehova ka miset ni ga misga Jehova ko tie yete ko tay ko tan moita asuka bit ko los ko kana mwet ko Jehova na nywanet aku tie Jehova negi mangu naga gure Musa negi mangu ko tie Jehova ko tay jeptane lisegi ko tie Jehova negi mutunendet amu kalle kaga etapke naga ko ga Musa nebo somok ko kalas king ko kay tiyato ko kakuput ka miset kakutoy kakutie ang nebo somok ko kakuput ka miset kala kakuput liandit pichu ak Jehova kaya miset ngiga miskay kule Jehova ando isay walk aribok ako emetap ka miset emite tulgo boto enyo ko kakuput ka miset kakuput liandit ak Jehova amu kakwai tugu kuteba toy nebo kita ni ngalaljin ak Jehova ko ko ngetin kakwai tingekta ni weje biju ki ay kwai ko bito ko ngalega betap ke engasarata ko sister Musa ko le Jehova Musa wetege amu kakwai tugu ki weje lawga Israeli ng tulwet ke wetege kona Musa ngatu tiktamana go bwa ko boto Joshua kala nyap ko itutak kala ko gasay engololo ko gasay tiendo ne kitendos kole golle anguma tien ne kiteni ne bogala suno kole golle anguma ko waktos anguma waga ne ngi nga bi luge tingin englago ko ba Israeli amu gile jo ba ko tinga ko ba engle tudak ko gip ko nyor Musa lago je Israeli ko jo moita amu ki nga gas tiendo ko gas tiendo golle angot tiendo ne bota tansi ni kitero mendoza ga tansi ko ga gi ge tansi agilo sumoita ge kana mwet ne ga ge wa kala ko nere ga Musa kala ko wirta ko ije nai amu kago imak amu pistolet ne ga go pistolet ka miso laga je Israeli ko bi tastiliandi ne ga go bet ko betiliandi ko bi tengesut engati nebo ije ga tak Jehova kiro ngiro sasa ati dano tagi igere tugu ki gay Musa ke ko galo gibe pi kalu so mo be tuno ati ko tono Musa ngor mari jet gi tono no le ko bi ngo tipi ngo dit ping ne or mari jet aga tugu ne me go ho Jehova ko tono ne ngane ka me gi tegire ge ngata ke man ga jo sama ga bori me senga ngala ga bati dano no ko ke gergele kago put ka mister lago jar Israeli cuma ko nyol jina ko to bi eng dai tap Jehova laga ne gango ago sultai Musa kita ne ya nyu engal tap ko e ko leti ko to kyore lago jar Israeli ku ko wek tagay dai tap Jehova ko leji ko ibo som tamanga ko jam mo Jehova ko nyo yuaga amu tenga ko stoy ngong in fact ba shi ko nyo yuaga stoy ngong agiwa Musa agi pungala di Jehova ainga pungala di Jehova ko jam Jehova ko ga si Musa kaite ni ko ta kaite tam ko kaite som ke to na som wala agang betut nagi subi na togi wala je Musa bi yo e tenga tano ka to ko stanyon nguno awol mi Jehova tamanga ay ako ba tenga tangwong so ga malen bis tangwong tenga tangwong ak yiwe kige Musa Jehova ako lenji ibwa ye bi tenga tano missing ak kigo ya jige ga na mwet na batabu ako nguno ngijam
inyochi kating'ektanywa ak ngomaunotok asomin ale iisto eng bukuing'ung nekisir akilenji Jehova Musa asoin aistoi eng bukuinyu age tugul ne kikoyoiwo tengekto. Kawo Musa asobit kwa kaikaet ak Jehova. Ako kikas Jehova kakaikaetab Musa. Ak kowai kokeny koik alak koleji ui testai imut lagok Israel kisoman eng yo. Kolen testai imut ichek koba emetab kaamiset nekiarorwo. Eng oret age ikere ile kiyoe Jehova nyoetab kat. Angon ngana kakobut biik kaamiset. Komoiste Jehova ine kaamiset nekiarorchi ichek. Kileji amuta akoi emetab Kanan. Ko ngana kakobut biik akobistoe ng'atutikab Jehova, kotestai Jehova kora koleji Musa testai indochi ichek koba emetab kaamiset. Kito ole kiamishe ichek aleji oitei ko olotok ole abendi amuti emetab chego ak mwanik, emetab Kanan. Kong'ololwech sirutik eng keker kele kaka Jehova, chamyetab Jehova komekesugei. Chamyetab Jehova kito nekenete ile sona eng yu ko kaleji mi kanetisosiek chekikobit yekikere chamyonet Jehova. Nekan kisoman eng yu kong'ololi kolen mitei kasarta ne ngap kolen chito chome Jehova biik alak kosir biik alak. Kangiro eng 33 aiteni ko 19. Kale akile achamtei mieindanyu tugul kosirtoe taing'ung ak amwaite kainetab Jehova eng taing'ung ak ayachi nemie namache ayachi nemie ak aborchi renetab kei inendet ne yamei aborchi renetab kei. Komwa chi kole kaka Jehova komuchi koborchi renetab kei biik alak, komuchi koborchi chamyet alak, komuchi koborchi alak koita ne kole Jehova ko passion tindo chamyonet Jehova makergei. Kurgano komamwoe kounot. Mwae kurgana kong'alale akobo Jehova netindoi mamlaka nebo kit age tugul. Neimuchi kwai korot nekamach kwai amu inendet ko yaindet yae kipsengwetisiek ak koito kipsengwetisiek eng ng'ony. Lakini malewen kwai orana. Lakini keborchi chamyenyi biik tugul. Ako nakamokotonjolchi chamyet kokochin chamyet kora. Chakataklen noyek konyekchok achek kekere kele oyek amu kaanyun chichi kanyoljin chamyetab Jehova kokochin kora. Naikase kolen ikochin ropta ichek tugul chekorobonchi cheyachen ak chemyachen korobonjin tugul. Ko chamyetab Jehova kora kou notok. Maleweni age anan korjochi age. Ako tindoi kimnotonoto lakini malewen. Lakini kicham kokon chamyenyi buch. Kokochi icheket tugul netochi. Asobit kebebertanyo nenyolunot keib ko ketach chamyonotok ak ken kele Jehova nenyo nechomech eng iman. Manyolunot keker Jehova kuyo chome alak ko weche alak. Kikobit akot kanetisiet neng'ololi biik alak kolen Jehova akot tayari koi konai kole wendi ng'o kipsengwet komawendi ng'o. Kole kwai yu kolen chito age mawendi akot kanisa amu ingen akot uitul ole ang'onu mawe kotun awendi anan awendi iman. Kale chamyetab Jehova konyolu ketach. Makonin eng birchin. Eng inye nemaitach ko tos inyorundo ano boroinoto. Kale konech ketach eng oret ne kikonech buch. Amenye chi netesei anan ko netebei asikobit ketestai eng betut nerubei. Kit nekakwong'e chamyonitok ko chamyet neikere ile nga chamyonet Jehova ko nyigis amu kemwa ile tos cham age tebi age ngap komi ye tokos ako kemkem amu kitu komi chito nekibirtogei amu king'et chito eng Amerika ini kobar kapchi kongebar kapchi kirwoj kenyisiek chechang tun nebo let kenyochi kat kobirtogei biikab koba chito kole amu kimwa kongoi kamet kole kiasa nebo kwong'ut akorikyi Jehova korirene konyoiwech kat
ala su Jehova mu ako sar kijana yan ko direk sa jungole angosar na ngunget kumnya na nyo te butia tiata ingot ko chame Jehova o ay ne Jehova ko ari chinduai rirani golen oye aywa manda iya bara ne pikyo golen ni no ye nyo jagat so walu Jehova ne bongo ya go mi bijay tagat nagigisir gulo o kawain o patriot ko ni kanisa na kibolim bagauli kung ngay tatabuet ko lang tuyen ngatundo o ya ko kutun patriot ole Jehova o ya sarwa o kutun ya kana ngatundo ko lo ya ko koy kamu tayo de tamo mi tuwa ju walu Jehova ne bang goro ju tatuai chom ni tap Jehova ko unari ranen ni ako mi manta ko masit ngori ranen ako nyungat kulyo jita ne ka para jita ni o ya te mo jenge geger ing tai ko kia Jehova ore ne bokpungut nagimut konsultae rirenen ni bagay ang nyoy tapkat at chom ni a konsultae imanda amugi ay ko jaji nende ko regin ko rai jaj ako gmurto yo asikobit ko tiaj bi a konsultae git no gmo jeng manda ing masin ko mejito ko supka imanda ne gmo jege opki pik jege bare jito ne ore ne ge gipsen bet sugo tuya tuai ko nota na maje sigi buye engone tishet ne ge taurani ramar kongoi ataje mwalimu Nairobi karibu mchungaji ada gugane de na togen woi bas kaba bertanda ki ngolole enyu ko orok talesot gai tua aya ga botam ni kale chom ni tap Jehova nagi grang wait poch namatinya alia ke ngolole engabe bertanda ba jumatatu ko ngalale kale chom ni nematiege enge tach anan ko magtach unrequited love unrequited ingresa ko kale mate munjo ba kale gacham me ko toje man kongut ko mata job nyoni akoy to kolia ngotibi ako kichame Jehova ako tigi to magena ige ta job nyono to tabu tabo sea porque ta gen ko te tayen amaje ke so man ke tabu tabo sea ko kale ato atau de kale ngolia tab Jehova nagingolal jo sea weri taberi embe tu shega busia Jordan as Ezekia Kegi la tori ni gab Juda, agembe tu shegab Jeroboam, la toriat. Weritab Joash, la toriat ab Israel. Yegi ngota ko ngalal Jehova, ko ngalale maotiot Osea. Kolenji Jehova Osea, ui agibuti ga je kuwaniat ko so tiang. Ang lago gab kuwa inatet, amuya emet kuwa inatet no, tawgi ko meta Jehova. Ke akta Jehova maotiat. Mayak tapayititan gityo agonetis. Ako ka ba isya Jehova maotian da ni chita nagitilil. Wari tapapchi nagi libwap nagi tomkop. Konagilen kichen kimberga yat. Koleji ay atay. Iwas majengo. Agi ay wa majengo. Ijan jepuan yat. Nagi ko sige lago kuro takatol. Mina baturban mina batne kuro. Yani. Nenyo nang masigetis. Nang masiget na ba lago tokol. Gisi aga jumbi, pasi aga ne, pasi aga goro tagan tukul. Pasi kaya pawi anyu ju tatukul ako ibu, agi nya kaya Rusi. Igaro kwet kole ako petas maut ya. Cita lagi yang mengutun berga ya, lakpan lagi tepi kumia, ibu ati lagi lene pan koro. Tele jagi weri. Oh, sas agilit. Hilem kami kila ako ngon. Reja bawi. Ako king kipotun Nyako meta ibarak arusi petuna tako wirtanet tako ek majengo. Boleh dijawab sakte ko kayak di mutu. Awai gele ma ko tukul jiji beleje.
Oye, mogele no jenges ko to mogale ba hospitali la ga pasa ga ibe na ga bane gi banji. Utinyo wasi lagok sumo. Kole Jehova hara butiet ni. Ne ba pistoit ni ko pistoit Israel. Konyil akonyil akonyil akawendi amu kale kelewenin e Israel. Yakin ko ake wirten ko ilakwe ne mining manyurut ne kibo betut agenge. Kala kikimeten ing yo matil akot chi sirumbe ng'ung amakirat sirumbet ang nang ne kala asirte akose irire kala ako aker akuskong akinyakanapin akibaunin akaunun sirumbet akarat akande kerichek akaribin akakuit kot ko tun ietu akalelesanjin akoni lelesta tugul ietu ieu chepto nekakokon kinet akikararanitu kot ko kwong'enen eng ng'ony tatya ilechi sore kala iwe icheng'ate murerenik eng timin oli kala arir amu kiakuin akachamin yekiakemeten akewirten kala iwe kot ko tun konamatin mogonjweshek chebo timin olin ak ne akoi sikote lagok alak ako nebo let aweke nyachamin akamutun akoi gaa mwoe Jehova akalakse uni mandanyun atindiotab Hosea ko karokutiet nebo Jehova necheng'ech akotoisenjinech akot matingakel kemete Jehova inatak akituktochi batai betut eng betut komwa eng kitabut noto bo Hosea 14 koitet 1 akoi 4 kole ne Israel wekchigei Jehova kamuktoindeng'ung amu kiibut eng tengekto in ng'alek akiwekchigei Jehova ilenji inendet iste tengekwokikchuk tugul akitach chemiach kikoitoi anyun kakochinetab kutuswek chebo kalasunet nekata kakochinet nebo kirukik amu masarwech Ashuru amakilanye mbartanyishek akelochi boisionikab eunekcho ako cheptalelishekcho amu nyorunen ndirenet ichek chematinye kwanishek akasob kachuchukeng'wong pakei amu ichek akacham ichek mising amu kakoistoe inendet nerekekyuk mwoe Jehova kale Jehova matingakyobe ibonyuleke ng'atatek iboesio kuyo kamwae arap Marut akotany kanamwetab moita akobelukyo akoesio akoai kiptuibotoi kokalanyone akinyamutun akaunin akalakseun akaiste ng'okistong'ung ak tengektong'ung ak pistoeng'ung tos konyil ata yekikomasta ortinwekcho konyil ata nekimakenyolun taitab Jehova keker kapchi nekikisikto ng'oki nebo chiyos ako kinyo Jehova nyokoeny artet akounen echeyat sikobit kesopche akeeku chetililen ak chelibwoben kitabutab Hosea kong'alale chomyet nebo Jehova nekimakomi kiy nekikelchini melen kikabanan Jehova eng kipsengwet melen kikabetchi kitinye mbelekeshek milionishek kitindoi kapsomok chekimi eng chomyet mami kiy nekibanan ibile kinyokoteng'chi eng koroni amu kisorong'onyat nekilen kikabetchi netepche tuwai ako chomyetab Jehova nemaikochi komuny nekinyo nyokocheng'ech atebe tebutiet ale une mugulelwekchok eng Jehova eng chomyonitok matokole ngot ko mapkotach okile akot ndaki kiinyekei nekimi ng'ony ko kitanyone akinyokoyan kwa kimurtoiyot asikobit kome meet nekito nenyo kounotok chechang eng achek kekere Jehova kouyo loo nebo kwong'ut ako urkoiyot nekibirchin kirangin kesoisoi malen lazima pkeeny nego aketumda korotik akerir ipkong'ortiten kesoisoi kelen oyo saisaiso osich acha chomech Jehova nemami kiy nekergei chomyet nemaikesugei
Kamwa kokeny eng kitabutab ng'ang'utiet kole chomyet nekikiranda, chomyet nematinye oliot, chomyet nekikichamanech buch. Amache keker anyun kele chomyonitok ko ki chomyet neu ne. Ne ortinwek chekekere cheboisie Jehova chetogu chomyonitok. Amache asoman kit agenge nemeu. Ne ortinwek chekichamene Jehova. Netai ko nyoetab kat nekikure unconditional forgiveness. Kitungwa pastayat akoi emetab Rwanda. Kongeitita emetab Rwanda ko kiakoek kenyisiek karibu 15. Ko kingong'et luget eng Rwanda ko kikibar biik ng'isiat. Agenge eng bichotok ko chepyoso. Nekale kingyakewach kala alabat kanisa ak boyonyi ak werikyi. Kale lakini kiit biik chekinyokobut kaniset. Kale tatyo konyo werit ne kyongen ne ki nebo ko. Kale nyo kokero, kale kole mama ikase marani. Kale kinyo koratech tugul akole amakimeche kebel kanisan. Lakini mwisho kale kotaune boyonyi. Kale koebae bokere kunotok akoi kome. Kale tatyo koebae ng'etet nekiwerit tugul notok. Kobar kome. Kale tatyo kotoi koeb chepyosoni. Koeb ngomi nusu kometo. Wale tun baadaye ngokosu ami sipitali. Kikirwoch ak nebo let kikikyi bichotok. Kotoi kosop chepyosoni amu kiakiep metit kebae kola tugul koboto tikikoik ak eunek ak kelyek kolo, lakini kitun kosop. Kotun koyae kimut kotini chichin kekur chepyosoni nyokoek baoriat. Kerat kijanayandanoto maisha. Lakini kale kibirtogei chepyosoni, kobirtogei kenyisiek ak betusiek chechang. Betut agenge kong'et kotokotamirmir akochop amitwogik akwo akoi jela ipkoro kijanayandani. Kitestai kwo kunotok betut age tugul akoi kotil eng muguleldanyi kole anyochini kat. Kiit betut anyun nekiakiyai appeal kele ngesom nyoetab kat. Kwai appeal chepyosoni kole ameche kityai kijanayandani. Nyekekur ketebe kele imeche inyochi kat, kole anyochini kat. Amune? Kole anyochini kat amu nyoetab kat nekinyoiwo kat Jehova. Ako anyochini kat on one condition. Koyan koek werinyu. Kole chach mie meting'ung, kele ne? Kole amache ityach akikono amut kwa kat ipkoek werinyu. Kitoi korir judge akorir kotini tugul. Tatya kityach. Kole pastayandani ngeng'ololi ko kinyo komut chepyosonato kotinye kotunisiechi. Kikosich lagok akoribe komi tuwai ko werinyi akoi rani. Kale kingetonon kokur kole nyoikat pasta. Kale Asis akokwong chomyet neu ne nekichamene Jehova. Ko tuguk chekiyoiwech Jehova ko netai ko that unconditional forgiveness nekinyoiwech kat yekimokechomu. Nebo aeng ko ripset neribech kotugul. Ngowendi asista komuti takurkurwet nebo emenyo. Komuchi eng taikayat age tugul kobotan emet akwo koinygei takurkurwoni kot kometo sipit kou karit no kawendi ngelen kotil kona kolany tulondok. Imuchi kosungukan emet kosungukani kuye wendi akomuti asista kot komutai kotimtagei eng oret nebune. Lakini mi Jehova neribe takurkurwonotok ak sobonwek bilionisiek karibu 8 chemi emoni cheribin bet ak kemboi. Jehova nemi kobote kotugul, constant presence. Nebo ang'wan, boroindo nekonin Jehova iyetu akowalin betut eng betut. Kot kowal chito nekisamis nekirumin, kot koek chito netala neikwong'e, chito nekikiywei nekimwoe neuit tila akoi rani, lakini kowalak kot koek chito netun ikwong'e ile tesetai Jehova koae betut age tugul. Masupchinin, mabirit,
ako wale mutyo eng mutyo kot kotun kowalak chito kole kitun ko kelyonotin. Sautik chewalu Jehova betut age tugul. Yaet nekiyai nenging'et koron kochar asista akotaptan toptok akorandagei beek chebo ainosiek. Akiker kit age tugul yo karobon sikobityo bobek akobityo kong'otyo sokek, iker nyaet nekiyai Jehova. Ngirui itar ng'ang'e kemboi siker kechek chebo kipsengwetisiek. Yaet nekiyai Jehova. Chomyet nekikonech nebo relationship, tilyandit. Chomyet eng kwenutab osotiot ak moning'otiot. Chomyet eng kwenutab sigik ak lagok. Chomyet netinye lagok sigik. Tilyandit ne ngab itinye akot teta neichome ne ngab ikur konyo nyeing'o. Tilyandit nekikon nda ngorot age tugul ndekimenye ng'uny ne ngilen ile itu age korot age tugul kotiar eng teta. Ilen ile itu age lakwet kolechi segei. Nematinye chi tilyandi chi age lakini kiyai Jehova eng ng'uny ole mi tilyandit. Nakot mami ki nekeyai kokakotaptan kityo ngondab tet akokonin iker ibile iye kararan. Kochar asista nekararan. Matong'onyit emet koimen. Chutok ko kebeberta nemining kityongon nebo chomyetab Jehova nekichamenech nemakioldoi. Ndakikerto oxygen kele olipan kole kokwo barak sitimet kap kele kakowai kali sitimet neya kale kipsengwet acham sitimet ine kanyun kong'ete wikit ninyone kekerchin chitugul koristanyi. Tang'o neimuchi kosop. Ngotoretech Jehova sikikuye chomyonitok, chomyet nemami ki nekergei. Amache awong kiyotok amu ngiker eng yu kalen atiny kitok ng'alekab kabutetab Adam ak Hawa. Kokiit boroindo nekichorgei kipsengwet. Manya konam akoon kityo ako kiloksechi imandanyi tetyo kolech awendi ayokwo kigen asikobit nyosorwok ak ayat oret nomuchi aweke kokeny edit nebo kipsengwet. Kichamene chomyet ne inegei eng kitabutab Isaya korire Jehova kole ne kit nekitatoe nemaai ayochi imbarenyu nebo sabibu. Tos ne konyo nekitatokwoe kipsengwet nemaai eng kit age tugul nekakeng'alale kong'ete kochar asista akoi kororokto, kong'ete ole kikiyai tata kurkurwetab emoni ak tuguk choe Jehova koribei. Matin chito ne samis nemami ki nekergei koribei Jehova kora tamanab konai inendet eng tai yekibendi. Tos ne nekitatokwoun Jehova nemayaun. Ngotoretech Jehova sikikuye chomyonito maikesugei amatinye aliot. Kongoi. Tos mi chi netinye tebut netokotesei? Bas ngatech mwalimuiyot nerubei asikobit kotestai eng kebeberta age. Kongoi Pastor, kongoi Ramaru eng taunet nekakotau. Koketesetai kora kekere chomyetab Jehova nemaikesugei, kemeche kekere eng kosomok kasi ole kikikur chechang ak keleweni cheng'ering. Kemeche kekas atindotab chito age nekitindoi igorta eng Mathayo 22 koitet 1 akoi 14 ameche kikwa agenge sikeng'alale kibagenge. Kokale eng yu ne neng'ololwech anan kakuyetab ng'olyondoni ko ne. Kakale ki nekimi igorta nebo katunisiet. Kale aking'ololchi Jeiso ichek kokeny eng kalewenoik kolenji kiyanie baunatetab kipsengwet laitoriat Anum nekiyochi werinyi igortab katunisiet. Akiyokto otwogik kokur ichek chekikakemwochi akobo igortab katunisiet. Mitei arusit kakesirta barwet nolen tochok RSVP nekikakiyokchi chitugul anyor barwet anan ko balaliet nelen kikurok akimacham kobwa. Tugul chekinyor barwet manyo, age tugul macham. Kalya macham? Kiyokto kokeny otwogik alak kole
omwochi ichek chekikakemwochi olenji kakochop amitwogikchuk, kachop amitwogikchuk kokeny eukchuk ak alak ak akwaen, yani kakoeny eikyuk ak alak che akwaen ak chopotin tuguk tugul obwa igortab katunisiet ako mait ng'alekyik akobo ortinwekwak. Kwa age mbaret Lamait ng'alekchik ak kwa chitugul boisionikchik. mait, yani makas age tugul koba age ortinwekwak age tugul, kwa age mbarenyi, kwa age boisienyi nebo mung'aret. Ko cheking'et konam otwogikyik akonyalil akobar, yani chekakiyokto kobar bichoto, ko cheking'et konam akobar. Haya, koite tisap ako kinerech laitoriat, kakoyokto konyil oeng, mami age tugul neikere ako kakobar anyun biikchik chekiyokto, akiyokto lugosiekchik kobar rumisiek choto akobel nganasenywa. Kimwochi anyun otwogikyik kolenji chobot katunisiet ako manyolji chi kemwochi. Noto anyun oba ole besiechin ortinwek akokurchi igorta nebo katunisiet tugul chekonyoru. Kiba anyun otwogichoto ortinwek ak koyum tugul chekinyor chekiyach koboto chekimyat akinyi toek kotab katunisiet. Ako kingokakomong laitoriat koker chito eng oloto nekimailach ngorietab katunisiet, akilenji chorwani kinyonundoito ano oli ametinye ngorietab katunisiet, kinam kut akot matwek. Kilenji anyun laitoriat kiboitinik orat inendet eunek ak kelyek akowirchi mesundeito eng olimbo sang, eku eng olotok rirek ak nyeetab kelek amu kikure chechang akokeleweni cheng'ering. Abwoti ale kakinyoru ng'oliondonoto netai eng ng'oliotab metit. Kokakekas kakikur arusit chechang, kakisirchi baronok ako mabwa, kiesio ako mising akot neikose ile kang'wanit kalya nekatalen achicha kobar bichu kakiyok, kobar icheket, kokikas laitoriat kong'wanit ako kiba ipkobar akot, yani ipkobel korikwak. Atya anyun kole laitoriat oba oret age tugul, chi nekonyoru otach akolechi kobwa, nemie anan ko nesamis, kur tugul kobwa. Ako ikere kabwa bichu komite kito agenge nekakeker kele kamite ngoriet nekilochi asikobit kebwa tumi nemakat ilach. Kitingenyoru eng yu chito agenge nekinyo kot koit ko ako kimakotinye ngoriet, kotogu amu ikere ngotko kakilochi ngoroik che kale ngoriet ne tos kimwa ko neune, ngele nelel, komi age neilochi netui, kokoi kotok inegei amu kalilitu kot tugul. Konye nekenyo ak ngoriet netui anan ilochi chu ibo nebirir ne ngoriet agenge. Kalya chichi sikoek konyo kinde kitwakta ng'oliondoni kakimwoiwech asinyokoteb laitoriat kole kalya
ngorieng'ung ngoro ko kimakotinye akinam kut chichikai matokosich akot kole kalya amu igere eng yu kele ne neiborwech eng yu iborwech kole kikure chi tugul kure Jehova inyonji eng chomnyenyi kotinye chi tugul nemie ak nesamis kokure kobwa eng katunisiet ne noto nyone Jeiso nyokotuitosech ak kipsengwet konye nemaisich ko kikikonech boroindo chomnyet kobo Jehova ko chomnyetab Jehova komabirchin chi igere ile kingipkemwochi kelechi obwa kolage kanam chemulbai bandekchuk ngaba sember korok ako kingen kole nyone igorta maibwat kole tos ngashasemberta situn kawendi komite komie boisienyu kolage achicha ko alak chukoker kole ne chu kobar tos ne igere chomnyetab Jehova neigere ile ngo chomnyet age ni nechomech akot kora angot ndakisomisen anan kolya kanyekekur kora bichu cheyachen ak chemyachen akikochi nafasi kobwa lakini ko nafasi ko ilewen amu kitalen akichek achicha kiyoe tugukchok chekocham keyoe eng barabara anan ko yani ko kilewen koyan akekochi ngoriet ne noto nebo kaplaitoriat asikobit nginyo inyo igorta ko kongoi netya nekekurech eng nguno kora ketinye boroindo amune sikekonech mabirchech Jehova mabirchin chi ako lakini kimwoun kikuren kemwoun mwochi chito age ko noto nekekurech kale kekur chechang as kolewen kocho kang'ering'itu amu igere chechang kole aene igere kirwoti amu dunia nekikoyait cholwokto kotko kikoit ile achicha kokong'wanit uchumi ilobototi akot nguno komaiskini nafasi neimuny amu kakong'wanit sobet kotiutye ile kakikurin igorta nenyone ako ne notok ko imuchi isir wakati neng'ung'et nemailewen asinyokosirto katunisiet nemainyoru tos iyai ne asikobit ibwat anan ilya chirchirinet ne nguno nito ameche akochi mwalimuinik koteshi asikobit ketestai kit nekakwong'e ko kale kikikur cheyach ak chemyachen lakini ole kanye kelewendo ko kanye kikochi tugul ngoriet nyone akone timat kele roptoi ngoroik eng yotok olochi chi tugul kwendi takilen kikochi chichi kolale nenyonak nenyone makikwong ko koi ko kanye kelewen kityo kalechi chorwani kalya ang kakekonin ngoriet eng sang yo makilechech kiyach chichi anan kimie lakini matakele achicha yachen akot nebo muguu nekilionoti kotai kakonde ngoriet nyokoingien lakini kanyoni komene ngoroik chi kolacha malochi cho ko nikere ile ako nitok ko ngiker ko kerkeindo nebo setani ak ing'ony nekitoi luget eng kipsengwet kimi igortab kipsengwet ak yaet komugul kosokorgei ak nyokotemel biik alak akoesio kolach imanda nebo Jehova ko noto nebo let kotoi koumisan kora biik chiik chebwone chekakitach tumdo nyokorat oret sikobir akotoi kosetchi luget komach konyokwai lugoni ngiker kitabutab Ng'ong'utiet 20 ko nebo let kangoit kolole tumdo nebo kwong'ut korok ngeba kebargei ak bichu ko ngikakonyas kocheng chematarinik tugul chekeng'et kwong'etie nebo oeng kocheng akot Hitler kocheng akot ng'o Muslim bichu tugul chu chikieche kele ngong'ering bichu kimuchi kebar koyotoi chorugei mat eng kipsengwet akotar ichek ko kit nakwong'e ko ngoriet nekikekonech buch makilejin ibu kiy age tugul makilejin imi anan ko iya akelejin nyo kityo tach harusi akot biik chikakitach ko kikaesio mamakek lakini inyoker kang'etin kolal tumdo kokararanit ko kakobar biik chekakiyokto korok ipkemwaita tumdo
Atias konamgei baadaye kometo ni kalen awendi mbar ak nikatawendi mung'aret kebwa kele kebar jun koyoto nyorugei maat eng kipsengwet komongen as ale une tilyandit ab Jehova eng kurset nekikikure buch ako nekiyoptochinigei nguno kele kikekurech kiyoptoi kewoche kwat kinye kicham kewoche konam chebo kokwet no koyapta kwo kunoto une tilyandit nyo ak kurset nekikekurech tos kikiyan kilach ngoriet nekikikonech nebo imanda nebo Jeiso anan tos tun makiyeki ak tun nebo let kokilewen acheket keker kurget amu keker ketemel ak keeshe kotun kole kipsengwet mami oret age notindoi kit nekailewen akonin noto koikeny ak koikeny ak chekakolewen koba komasi amut koba kipsengwet ketebee tugul ngot ko tun mi chi nekerindoin ak kelewenin ibet komunyendet nekilewen chokale ngeringen chekeleweni komakilewen amu kale Jehova anyi toka hapa monyalu aja chekilach ngorietab katunisiet ko choto chekikilewen koni kokalewenkei kityo ketimdanegei amu kaesho kolach ngoriet kitindoi kebeberatak kelewen anan keesho ak tun kelewenkei kikustech eng kirwoket nenyonei amu keeshe ilach ngorietab tumdo. Kongoi. Kongoi mising amu akeker kele chomyet kobendi kibagenge ak kilen Kingeresa freedom, yani mami birchinet, Katiaknatet. mi katiaknatet. Itinye katiaknatet ilewen anan ko ieshe. Ko chomyetab Jehova kou noto, chomyetab Jehova matinye birchin. Kikonin nafasi ilewen kityongon lakini kimwaun kwachek che igere ile kokitach Jeiso ketindoi eng chomyet imwochi chito age metindoi birchin iwe ibimwaite amu chomyet nekale tuguk chekikochobwech Jehova chetomo akot kibwat kale tomo koit akot akilitab chi binadamu amu ngiker tuguk chekiyoe eng emet ile wow konyo technology netya lakini tomo keit akot kot kekusan tuguk chekiyoe Jehova amu chomyenyi netegekwong'e akot kwong'et nebo chomyet nekinyo Jeiso kale kot konyokomee akobo achek netomo keelewan neabwoti ale akot ngap ibwoti ilen ielewani ile kitepto ano sikobwat kounoto igere ile chomyet nesire noto chomyet nekakemwa kele chomyet nekikere achek keker amu chomyet nekichamin chi atyo kokakimokenen kiy mutai kokakong'wanit ko ngot kole kakichamin ile tos kergei chamyonoto ak nekibo age lakini kongoi amu Jehova nekonech chomyet eng tuguk akoborwech tuguk chechang ko kwang'wan kasi kale kikikartat akobo achek. Kokameche kechanganjigei eng yu ak mwalimuinik akobo chitugul nekakeng'eten ketachech kebwa chomyoni yani chomyet komamitei chito inye akomi age nechome kakikurech kebwa chomyoni kibagenge asikobit kiyan akenyoru chomyet nebo Jehova asikobit kebwa igorta nakakesoman eng Mathayo 22:1-3 ko eng kimurtoiyot kikiker ole kituiyo chomyet kabisa anyun nakilen chomyet ole kituiyo chomyet ak amu chomyet ko ketuitosi kolen cholwokto ko Jehova komie kityongon akomitei kometoi cholwokto kwak ikose kakong'wanit ikere chito age kinyokwo kotab chi buch kotam kapchi akobar mutai ngelen keyai kotini keyai investigation kele kilya sikobar makinyor kele oo acha kitawendi kot age lakini koalolyo korik lakini kokakemeto koyoto kong'wanit kakebar nekit chitugul eng kot ko tos kometoi Jehova cholwokto neu noto kong'wanit akoi
tos ibwoti len chichotok ngot ko king'et agenge, amu abwati kimi pastayat age nekale kikibar konwa amu kimite Rwanda, kikibar chitugul eng konwa kong'et inegei. Ibwati ile chamdoi ano, yani ng'wonindo netindoi asikelejin chomin, ibwati ile kimyoni Jehova atkinye, lakini chamyetab Jehova kosire yoto. Ko kinyoru ak chamyet neikere kiborwech kiit Shetani nekitou cholwokto eng kipsengwet. Ko kiboryon koborye nyokoit Jeiso kocheng'e kole ngobara achicha, lakini kikikartat Jeiso eng kimurtoiyot kole kikir nekatokikere ng'wonindo ko kakibor. Yani noto kikwer akine in Shetani neikere ile makotinye kimnotet, kang'et kityo koit betut nenyone Jehova akiwong cholwokto noto. So ngot komite chito kokere kole amuche ayai ne amakere Jehova, kere Jehova akoite kora katiang'natet asikobit kobit oret nekaiker ile kakimye Jehova. Kikochi akot akine nitok kasamis, kikochi kamuket asikobit kolewen akolewen Jehova. Tos ne nekeyoe asikemwochi biik kolewen Jehova? Atoche mwalimuinik kong'alale yuto. Kongoi Lilian, ngiro akobo kanetishoni ko kanetishet nebo kwong'ut ne tindoi tebutik chechang eng kabwatutikchok. Eng iman komite tuguk alake che ngap ilejinigei tun kikerei eng kasarta nekekergei ak Jeiso kimne akenai kele kakakib iman kipsengwet. Ngap kobeku biik eng oret ne kakoelezane Lilian ne makinoe amune ne tos itebegei ile kimyoni Jehova kobeku tupchosyekchuk tugul bo ng'atanegei. Tos kimyoni Jehova asikobit koyookse yeityoni tugul ni. Tun walwech Jehova tuguk alak cheuen chemakimuchi keker akot nguno eng konyekchok, lakini tun kikere kele kakibo iman Jehova ako kitektech eng ortinwek chebo kwong'ut. Mami ole matektech Jehova yekimite eng kaimutik, yekimite eng tiemutik ak yekimite eng tuguk cheechen mami ole matektech Jehova. Imuch matok eng konyekchok chebo chito, lakini eng kasarta nekayamgei kong'ong'wech Jehova tuguk alak chechang cheechen. Eng yu kekere kipsengwet kokursei nekakonech kolechech kale kiamach netya aumak kuyumi ngokiet arekchik ako maocham. Kero ki kokeborwech kipsengwet kito neyoe inendet nekangomwoe pastat kai komalewenet nekileweni meche keistoegei kiyocham kobwoti biik neuwo kasarta nebo kakesunetab kei ipkemine lainda asikekwei kele nyo kimasini iwe kimasini, nyo kimasini iwe kimasini. Ni ko lewenet neilewenjinigei kityo nguno amu akot chekikobek chekikoruiyo kokikwai lewenetng'wa. Kikonyi kityo ng'etiet asikebor kele lewenet nekilewen ko neine amu kikeker kitabushekchik ak atindionnyi kokany betutab ng'etiet. Achek ketikesoptosi ketinye boroindo keyai lewenenyo sikelechigei tos tun kimite oretab meet anan kimite oret nebo sobondo, ko ka achek kikeleweni sobondo. Notok amune sikose kong'ololi kolen kiamach netya ayumak kuyumi ngokiet arek ako maocham. Komwa kitabut akobo kitabutab Johana kole somok kole amu kicham Jehova ng'ony mising kot koyok werinyi nekikinegei, kale asimalus age tugul neiyoni inendet. Kebebertanyo ko kiyan chamyonet Jehova nekale kiborwech mieindanyi Jehova eng Jeiso. Nekingokikiptengekinik kale kome Kristo akoba achek asikobit ingit kain kawendi igorta akikochin ngoriet, kokikochin ngoriet nebo imanda nekakilokchi buch. Kakilokchi ngoriet nekakituge achi ngoritnyi eng korotikab arwet nebo Jeiso. Notok ko imandab Jeiso nekale nekatokitogu kale kotok imanda eng achek, ne notok ko Jeiso netogu eng achek nekata achek cheketogu. Kingoesio chicho kolach ngoriet nebo katunisiet,
ingoriet ketuchochi ngorinyi kokerkeit ak nekamwa Jeiso eng kitabuni kole kiamach netya ayumak kuyumi ngokiet arekyik ako maocham ko macham kolach ngorietab imanda ako kamach kolach imandanyi inegei koborgei kole iityingei imanda iityingei imanda inegei ma eng Kristo kamwa kole kikiityi imanda buch eng kayanet eng Jeiso Kristo kwachek chotok keleweni kelewen Jeiso asikobit kotok Jeiso nekata achek koek kakiityech imanda eng kayanet eng Jeiso ako imanda nekikiityech buch maamu kakiyai nemie asikobit kekonech lakini kiyoe nemie amu kakekonech imanatak kiyoe nemie amu kakituyekei ak Jeiso keeku kit agenge kole koteben ak atebot nekimite eng Jeiso ne tuguk chemyachen chemang'u eng oritinyo komang'u maamu asikobit koenech kipsengwet lakini amu chomyet ak tilyanit nekiting'ekei ak kipsengwet komang'u tukuchuto eng achek akochichech keyai kotugul chomyetab Jehova eng oritinyo nekiketach notok kenai kele kaka chomyonib Jehova komakinyoru amu kakiyai kito neiboiboi Jehova sikochamech lakini kikochamech nenyolunot ketach chomyonotok asikobit kiwekchi eng oretab atebet nemie nenyolchin sikunet kasarta age tugul so eng nwokindo ko keborwe kityongon kelechigei Jehova ko chomyet mayoe chomyet inendet konde metut nebo chomyet kutune chomyet Jehova amu kale Jehova ko chomyet kale inendet neingen Jehova netinye chomyet kale kokikosich Jehova akongen Jehova ako inendet nematinye chomyet komaingen Jehova kero so Jehova ko chomyet yekitinye chomyet eng kwenunyo yekitinye chomyet eng sobonwekyok komi Jehova eng oritinyo amu inendet kokonde metutab chomyet amabirchin kwa hivyo lewenenyo kelewen sobondo kwacheket malewenwech kipsengwet sobondo konech sobondo kolen kakonok sobondo buch ako chi age tugul kitun konet chi age nekikone kinet akobo konet sobondab koikeny kole ngap komi korot kelechinin chito oye kakikonin kiy iyokochigei asikobit inam kale kimuch kekertate olelo lemi barak nekilen chito nam kiy amu kakekon buch lakini kakikochi condition kole tilchi sinam kotilda chito ngap komi nenwach netildo maite soani kotildo amaite konam korot kit kaina sikobit konyor kito nebo kelchin nekakikon lakini kale kipsengwet ko kiyokoib koit ng'ony nemakashinkei chi iname kityo yuto kecham inam kikon chomyet Jehova nematinye kiwoto chomyet nechame tugul chomyet neyomu tugul akomiten tugul kongoi konoto nekameche atil chomyet nekichamene Jehova eng betusiek chekibo tai eng emoni bo Amerika ko kingap komi rerweinik chekiyai sikolandae tarajet ako ki tarajosiek chekikiyote amu kingap komi kobune melit beek keyote tarajet sinyokosirto melit ko kinget kewandagei melit nyokosirtoi ko kakiyat amu saisiek chenyokosirtoi melit ko kimi chito nekikere kurganatak kotokotepche as kale tabakas kale kotoi kowach karitab maat kole ngibokuse konguni kakiyakobirto met akine nitoni konyekasas kowach karitab maat kokakorik akoloboti nebo kwong'ut akoyatat tarajet konyepkokos kityo kunoto kole koit keker tarajet konyep kolen kokus kong kokakobet ng'etet nekakakesut ng'etenyi nemining kongilen kokurso ng'etokokerei ipkoker komi tarajet yenyokosiebe tarajani kole kokakakwal ng'etet ipkoureren eng yundok kotkoru ngolen kole kokurso komakasei kolen kole koloboti karitab maat netinye bokinik chebo biik ng'isiat karibu 1000 kisis kotoisen kobetyi tuguk choe amu ngot koker tarajet kotile tarajet kijanayat ko ngot kometo nyokobendi beek tugul nebo let konuch akoker tarajet koker bortab kijanayat kakitil
obutyi age metit komasin, obutyi kelyek komasin, konomyo ak tarajet yokolanda karitab maat. Ngolando karitab maat komi che maiyek, komi che tansi, komi che lioni, komi che bire karata ak ne matinye habari nebo kiy age tugul nekakwak. Korire chichi ako melmelegei kanyo kosop karitab maat, lakini rire chitab nekobo lakwet. Kakome kijanayat nekamining ako kijanayat tugul noto. Kikokon kipsengwet Jeiso ketil korokyi metit komasin, korokyi borto komasi beek orit sikolanda karitab maat nekikibune. Lakini mi biik milionishek cheroritos, komi chemi tansi katikati, komi choe urerioshek cheterchin, matinye habari kit age tugul nekikwak, akorire kipsengwet akotumdoi kebeb ko kot konyulegei ing kipsengwet akobo kit nekiyai akobo werit nekikitil sisop akosop. Tos une sobonwekyok kotko makiker amakiyeki kit nekakeyai sikesopche ngotoretech Jehova. Yekinetigei akobo chomyet nekikochi kwanda kokoito werinyi sikolanda melinyo, sikolanda karitab maat nekitakibetosi amu kitakibendi kechumuktoi akoi koikeny. Nito somenyu eng kainetab Jeiso. Amen. Kongoi mising amu ng'oliot nekakenyoru ile chomyetab Jehova nekishokoker tai Jehova, melen ile kikwong Jehova amu shetani yekingo kobut kap Adam komelen kistutukan kap Jehova, kishokoker tai, kishokoker cholwoktab shetani ako kishokepangan eng tai eng chomyet nekitingenech shikokonkei Jeiso kole awendi. Ngikas ng'wanindab lakwet nekakitil kochomune koribwat Jehova kokon akoro werinyi kikartat. Ako Jeiso ko kitinye kamuket amu ki Jehova, kimuchi koesio ako kiiyan amu chomyet. Alyet age nekimukimuchi kelipande ako kiwo kimurtoiyot asikobit akenyalil, akot kanyalilet noto ko kanyaliletab achek. Ako kimuchi koesio lakini ki eng chomyet nekimuitae kot koit kenyoru kabwatet ne nguno kesomoni kele kiwo ako king'et kitindoi kamang'unet neo mising. Ara ne nekerech simakinyoru chomyonoto nekakikonech buch. Ilach ngoriet kityo nekakekonin ko asome koek kamuket nekakikonech noto. Ko eng wikini nyone kora ketesetai kaketou eng yu kemeche kenai chomyetab Jehova. Nabwoti ale ngipketore komakemusmusi kele Jehova tos kochama anan tos nailen ile ngomakase I'm not feeling it ko kakesirtoe yoto. Kemeche eng wikini nyone kemite lesson nebo oeng nelen chomyetab kayamiset. Koketochok tugul kibagenge ketuiye asikobit keng'alal kibagenge kondoiwech Jehova. Ara amache kesa. Yes, kongoi. Kotomo kesa abwoti ale kemwa ng'olyo agenge namache atachech tugul sikinetkei. Kele ingen Jehova tai kolya mabar sakisianitani korok ngoto kikashoker kole nyokonu matatani teni kolya mashokobar takikimuny ntakikabar Jehova kokitookse ne. Ongetestai kinetkei robo ini sikeker chomyetab Jehova nekikwong'e amu talen anesta koto rahisi kiseche ketindinyi sikesopche lakini mi amune simakibar obwa kinetkei tugul. Na akot nguno ikere ile mit kikokonech Jehova, yani ngap akot komi tuguk alake cheng'wonen chekaak atyo baadaye koskong'ok ile ngakimie Jehova tamamite yu
ndakimawona tarajana kiabunu neng'wan lakini kimanyo anege ki tarajenyun siaityu ko Amen. kakitaja ake eng yoto kongoi ongesa Jehova kakitoror kaineng'ung amu chomyeng'ung nekaikonech asikobit keng'alale ng'olyong'ung ara ngwang makeng'ung eng ki age tugul nekose anan ko neisyochi bukuing'ung Jehova ikochi kamang'unet kora kou ye kaikonech isome tugul kokwang makeng'ung eng wikit komugul imi kobatech akoi tun ketuye kora eng chomyeng'ung kilosun akitorori kaineng'ung kainetab Jesu ne itindenyo. Amen. 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 Kongoi missing.